Russia amati Ukraine gi maraka chatharibu war asida ngasi gorba yamna charwa development ama lakli masigi development ase mase important di maram ding asi chahi ahum khai mari changna soknar balan asigi final solution da purakna hotna bani amasung masibu peace plan haina kauri Donald Trump na pukalakwa plan ni Putin ka lan raga tan raga aduka Alaska da famkiba meeting ado maldagi su masigi points sing asida thabak sorak pani masigi plan ase 28 points of Donald Trump for the peace plan Russia amadi Ukraine ki war ki hairi masigi pointsing asida masigi matung ina Putin su khara thadokpa aduka Ukraine ki kanglup su khara thadokpa madugi wasing du chali adubu Putin gi oina masi tongjaningai oi mare maramdi Putin ne yamna harauni yari aduka Ukraine ki president Zelensky ki oina di masi yamna nungai taningai oi pa mani aning daningai oi pa adukumba points khara oi mare aduna ma ki public sing da makoi ki country ki public da high crave madudi masigi wafam se Ukraine ki oina yamna tongjaningai na tiam mangjaningai ni aduga aikoi gi yamna lunar ba country kaya ga su masigi point asida gi thina ki bai chance lay high wafam se hairi aduga Donald Trump na hai masigi peace plan ase 28 points asida Ukraine yafam to i sacrifice to pam to i natraga di war tum tawdana laibiro adu aikoi khangdre hai pwani Donald Trump na maki ultimate masi aro point na hot ramba adu kuma points ni adom dar asiana haikri madudi masigi peace points sing asida yafam to i natraga di Ukraine aikoi khuta amuk hen na koi land loss oi barom de chakani sini Putin na amaka masida dhamak ama tor lise aduna Putin gi wadi hairi bo points sing asida yaro aduka peace tawnarasi haibani masina takpadi Russia gi oina masigi points sing asida yam important oi ba adukumba gain makoi tongjaringai adukumba khara fangadori aduna hairi bo point 28 asida masida maru oi bo fam khara dang mention to be ai masida Russia na yaning lipna kari kino aduga Ukraine gi challenge kini yaning dribo kari kino haibse aha bo fam kai no hai matam da Ukraine ase prithibhi na Europe na amadi Russia na logani madudi makoi si independent country ni aduga makoi ase NATO da su changloi masi NATO gi संविधान da constitution da igani madudi Ukraine se NATO da changloi hai bo apse aduga NATO na su Ukraine ase makoi gi country da pusin da bagi da makta hot ani asi Ukraine si dum tongan na mathan da independent oina laigani asi gi wafam si main point ama oire ani subo point amana NATO su expand tor pu yaroi Ukraine ka thangnaba mafom fam sida expand to buki hotna pe yaroi aduga Russia su maki territory se hojik leiriba asidagi expand to pe yaroi sini Russia amdi Ukraine gi maraka chathabi war asida yamda kanna khatna kipsig maram Ukraine asina NATO di yawning lupa aduga NATO na su tam tamna expand to base levelak taba asidagi Russia na tawbani masidi thathau de ate masida war tabsi inevitable ni war tadragadi oiro haidun tawbani adugi point adudani ngasi laklak lep derise NATO na su hegalakta Ukraine so som changsin daba aduga Russia na Ukraine gi kon khraba kharasu makoi thadok pi dori aduga wafam ne aduga kon khraba kharasu asum lawgi dori masidani Zelensky na chak lise yaning drise ani suba important oibo wafam amana Russia gi matakta sanction laikhraba singse masi mayam kong khiba aduga loina na karigumba Ukraine da amuka Russia na lan to bataraga di NATO amati West amati European countries sing ase masi pullaga Russia gi matakta adugumba action lobagi ayapa ma laigani aduga Ukraine da Russia na hekta attack to biaroi aduga soi ki ngam kitan su Ukraine da Russia na eta Ukraine na Russia da su attack to bi yaroi asigo mofam ni aduga Moscow yo na attack to gi plan punamak plan masi punamak ase loina ge loina loithokpa masi gi war si khaman khraga loisen khraga peace tom the propagani Russia am the west ki marakta hujik ka muna kriba thina kriba se masi lokhalakpa khara shanti da hana kom lakpa Ukraine ki territory di fiction khagani Ukraine ki oina loss mayam lai ani so wafam na Zelensky na sounding bagi wadi madudi Ukraine gi makoi gi force ki masing se army gi masing ase masi limited sem khagani aduga makoi gi constitution da iragani masi wafam se aduga asimasu igani madudi Ukraine no faw da kaidongai da soi kina ngam kina so makoi chi NATO da amak paw join to re harise masi Zelensky ki oina ti amna nungai tringai wa oirani Ukraine ase limited ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯞ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤꯗꯣꯔꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯝꯕꯒꯨꯝ ꯊꯝꯈꯤꯗꯣꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯊꯪꯅꯅ ꯕꯦꯂꯥꯔꯨꯁꯀ ꯊꯪꯅꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ
नाटोगी फोर्सिंग वेस्टर्न फोर्सिंग असे लई मसीसिंग असे मसी हंधनखिबा लापना थमखिबा अदुगा रशिया दा थ्रीट ओइरकदबा अदुगुंबा थबक थौरम अमत्ता तौदबा असिगुंबा वफमसिसु याउरी मसिगा लोइनना यूक्रेन ने करीगुंबा पीस प्लान असिदा याखिबा तारगदी अमेरिका ने यूक्रेन दा हांदगी लाकबा मखोइगी फाइनेंशियल असिस्टेंट पुनमक असे खुचु खुलाई पीबा अमा मसि पिरामिदना मे पते मयाम तौरमी मसि खरनी तोखिबगे वानी मसि अमुका रिज्यूम ओइगनी यूक्रेन की ओइना मदुगी कानबदु फंगनी सिनी अमरम द रशिया की वादी मसि की पीस डील असिगी मतुंगदा करीगुंबा यूक्रेन की साइट की मॉस्को मखोइगी इंपोर्टेंट सेंट पीटर्सबर्ग गुंबा असिगुंबदा करीगुंबा मखोइ लॉन्ग रेंज मिसाइल ने अटैक तो पुरोबा अदुरबति हाइरिबा इनकिबा मति यानकिबा वफम से खुदक काइगनी सिनी अदुगा मतुगी मतुंगदा रशियाना अमका मखोइगी मथकता एक्शन लौबा याइ अदुगुंबा वफम से इरे अमरम द नैनबसिंग हाइरि मदुदी जेलेंस्की मसिगी वफम सिंग असिदा यानिंगद्री जेलेंस्की की मई ओइरबा अदुगुंबा लेक्चर क्या थोरखरे मदुदी मसिगी पीस प्लान असे डोनाल्ड ट्रम्प पुरुकलिसे मसि यूक्रेन बु कनबनते यूक्रेन की पब्लिक सिंग बु हातपनी अदुगा अखोइगी यम चौरब लॉसनी अखोइगी अमत कारब अमत उदे रशिया गोइना कारब तनी अखोइगी ओइना करिनो फोर्स हेंगत पे यात्रपा अखोइ कायदसु जॉइन तो यात्रपा लिमिटेड मपम अमत लेरपा अखोइगी टेरिटरी मांखिबसु फंगद्रबा मसिपुरम से अखोइ करमने यानी सिनी जेलेंस्की की वादी अखोइगी वफम से यानिंगते डोनाल्ड ट्रम्प अदुगा वेस्ट की कांगलुप नखोइ अखोइगी मतेंग तौ अमेरिकाना तौद्रे कै तौनी तौरगा अखोइगी फंगखिबा मांखिबा मफम सिंग असे अमुका लोक्सिनब तौसी यूक्रेन असे मसि पावर ता लांगनब होटनसी सिनी अदुबु डोनाल्ड ट्रम्प की वादी होजिक 27 था सिगी 27 पाव द अल्टीमेटम पीरी मसिगी मनुसिदा जेलेंस्की नंग आया बाहिरउ नत्रगदी अखोइ खुद कंप्लीटली अल्टीमेटली थादोकलबनी अदुगी मतुंग दंग वार तौखि हाइब्रा तुमगे हाइब्रा ताकि हाइब्रा तौख्रोसिनी अदुनी होजिक जेलेंस्की की फाइनल लाखिगनी 27 था सिगी तारीख फावबगी मनुंगदा करिगुंबा याखिद्रबा अदुइदि वार से अमुक हन्ना यम साथी मोंग चथग्रानी हनमुक वार तौख्रगदी अमेरिका की मतेंग अमति वेस्ट की अमेरिका फॉलो तौबा अमेरिका ना हाइबा याबा कामपु मयाम सलैरी मखोय अदुसु यूक्रेन दगी खुद थादोख्रगनी अदुना यूक्रेन असे लांदा असुम लैखिदुना मखोय असे फिबम चादबा अदु सुक्ता पिक्चन खिदुना मखोय की कंट्री असे तप तपना रशिया ना लौसिन खिगनी अदुगा रशिया गा वेस्ट का मुखाइना बसु कराइनो मसिनी लैरिसे मरमदि रशिया दा अदुगु खुचु गुलाई लैरी मौदी मखोय ना मौदगी हेक अटेम्प्ट तौखि मतमदा थानिंग मतमदा थाखिबदा थुंगिंग मतमदा थुंखिबा अमेरिका की मफम क्या थुंगंगंबा अदुगा जर्मनी ब्रिटेन मसिसिंग की मफम क्या थुंगंगंबा अदुगु खुचु गुलाई खरे यावबनिना अदुना जेलेंस्की गेना हुजिक कालासुफु कांद्रसुफुनी रशिया की वासु यादब कराई याद्रे अमुक मखोय वार चै चादोरी अदुगा अमेरिका से मखोय खुत्तेन अंधोकदोरी अमेरिका की मतेंग सु करि लाख लेपख्रगनी करिकुंबा याद्रदी अदुरा मा की डिसीजन से अब लुगरे जेलेंस्की होइना हुजिक मसम से चप युंबा अदुगुमा मतंग दे करिनो डिसीजन लौगदबसे मा हुजिक पावदी यानिंग्री हाइदुना यामना कन्ना क्वेश्चन चेली अदुबु डोनाल्ड ट्रम्प द 27 ऑफ दिस मंथ मसी टाइमिंग पीरी मसीकी मतुंगदा मार्कना करी डिसीजन लौदरिपा डिसीजन लौखरे पीस ओइरे लौद्रे वार सम चतन लैरगनी